Igralec Olimpije, številko 9. Ali je Žeželj 2+10 kdo kazni zaradi naveta? Obrada. Predovzeti Pavlike podajo igralec številko 13, Jan Petrika, bojo dosega igralec številko 10, Nik Stefan.
Drugi gol przeciwko Niku. Podała się granie przeciwko Fitness. A ja, Zupanczyk przegrał przeciwko 22 Monikar. Gol do Syro granie przeciwko Fitness. Taj kontrakt. Играет Витю, Куликов, 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 Куликов,
Comunique subito Osman che decide di notificare il previsto William. Perigolosa equipo Australia Junior. Podaje se igrajec številko 14 Jan Kvartuk, który igrajec številko 88 Nik Petrović. Boje dosegel igrajec številko 9 Bor Bizek.
Proti Polície podáva sa igrávec Turílko pri 20 Nová Snívoda, pri igrávec Turílko 15 Val Emil Jenko, bol igrávec Turílko 13 Jan Petrinka.这个正常的民调可能不听你。Przygotowywał po ataku publicznego Olimpia. Do Sylwia grał tylko 22 Tim Monika.
Играет Олимпийскую Тринлайтер, но Вивода 2 минуты каждый дорогие малый, повторится. Играет Капасовский Олимпия, Куликов, Альбертина, Вильнюс, Гангела, Максималка.
Zdravec Savě Filip po 14 a po 2 minuty kázní zaradu. Děkujeme. Pětý gól velký koalice podávají hráči k 10. Gól vyhrávají hráči výuko 15. Alias Zupanský.
festival veliki po Kataslovi Kazakistan Olimpia jednostego igrania to Kiev Bruno Kurev. Igrałem Sabaty Kazakistan Olimpia, czyli Przyjęcia Pokowica, żeby do piekarzy zarabić spotykania. Igrają Taka Slavia Junior, który udaje się dostać na danym weryfikacji zarobienia do roboty.
Migozai Tokapatın Sözleri Olimpia. Podaga igralec številko 17 Petronijevič. Lepša ter igralec številko 13 Jan Petriskar. Gol je dosegel igralec številko 10 Nik Peter. Odbegol za ekipo Litve, podala sta igralec številko 15 Aljaš Zupačič ter igralec številko 23 Noah Mivoda. Gol je dosegel igralec številko 18 Žigar. Igralec Lavije številko 71 Roko Gorčič, številko 13 Zdravica, Zokavice.
9. ekipa KKS Olimpija podala se igralec Ante Ževelj, prvi igralec številko 22 Monika, ko je dosegel igralec številko 13 Jan Čepelikar. V vratih ekipe HK Slavija Junior Solomljave izigral igralec številko 2 Aleks Lalić, v vrata pa v igro igralec številko 1 Mark Pavlič. Pričela se je zadnja minuta do drugi tretjini.
This category for Baka Korean Pacific Olympia.
Podaje grając tylko 12, Steve Murikar. Murikar grając tylko 13, Jan Czekolinkar.
12 gol za ekipo HK Slovenske železnice. Olimpija. Podal je igralec številka 22 iz Smolnika, gol je dosegel igralec številka 10 iz Tečen. Dvanajsti gol za ekipo HK Slovenske železnice Olimpija. Podal je igralec številko 12 Jaka Modis Savnikar. Gol je dosegel igralec številko 14 Taj Kopret. Pričeli so se zadnje 2 minuti v tretji tretjini.